kaulah ajunan muntroi pajawa dari apoi gampang masuk dek ke dalam swarga biar saaki pesen kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kuat debun kanjeng Gusti man ahabba, sapa orang debun kanjeng Nabi Muhammad, man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa udkhilal jannah, sapa orang wa yudkhalal jannah, sapa orang sandi pangatero-tero pajawa dari apoi nora, orang andi ngenangan andi pangatero-tero gampang masuk ke dalam suar. Dua, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Waktu abade pada kelaut terakhir penta kotunya ngui iman. Caran muntronya ngui iman waktu ki odi waktu ki sehat pakon cakang arok torok perentan pakon mampu ajawin larangan nai Arab tinggal pak kagelau terakhir waktu masuk akan bengla-bengat pateh kaulah ajunan insyaallah isangwin amin Allahumma amin Allahumma. Ento si pertama. Nomor dua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta bihi ilaih. Cak maturan dak demah ngadupin sataretanan, ngadupin sabeleen, ngadupin sakancaan, ngadupin saberengan, ngadepin satatangkeun sehingga mayu tepak abenti mun aben lebur yarkein di orang mayu ngarkein ke orang lah, mun aben lebur tolong di orang lain mayu lebur nolong ke orang lah, mun aben tandai ke dengki di orang lain jangan sampai dengki dek ke orang lah, mun aben tandai tepo di orang lain jangan sampai nepo dek ke orang lah. Maturan tore muntro selamat dari apa neraka gampang masuk ke dalam swarga isamarin yang iman. Maka kaulah ajunan pakon patang bekus sataretanan, patang bekus sabeleen, patang bekus sakancaan saberengan, patang kompak patang akor sataretan. Alhamdulillah alhamdulillah. Karena abel ataretan akanca abareng atatangke benih namung eka parlo ngalam tuh, tapi sesangen eka parlo pagi ngalam akhir saling tolong ngalam tunya, saling tolong ngalam akhir saling akor ngalam tunya, patang akor ngalam akhir along polong eka bekusen ngalam tunya bekal along polong dalam swarga ya junna kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi dua setan kotungi beriman benis waktu ki odi bagus sabeleen sataretanan sakancaan saberengan satatangkeun mantermu kedua sifat ento rezeki akinda kaulah ajunan satejen. Amin Allahumma amin Allahumma. Keran ka into sebisai sampai yaki salah lopot kurang lebih nah nyun sapura sebanyak akhir pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.